Ndagushubuje we dukomeje kubana umunsi ku munsi kuri General Knowledge Entertainment, isoko y'ubumenyi butandukanye. General Knowledge Entertainment ni umuyoboro ukugezaho amakuru atandukanye yibanda cyane cyane kuri politike, ikoranabuhanga ndetse n'ubuzima. Ubushize duherukana tugaruka kuri kanseri yibasira umwijima, tuvuga kuri byinshi biyiranga, ibyo umuntu yakora kugira ngo ayirinde ndetse n'icyo yakora igihe yabonye bimwe mu bimenyetso biyiranga. Uyu munsi nabwo reka tugume mu buzima, tugaruke kuri kanseri y'urura runini cyangwa se kanseri y'amara. Turarebera hamwe bimwe mu bitera iyi kanseri, ibiyiranga, no kuvuga ibimenyetso bigaragaza ndetse n'ibyo umuntu yakora kugira ngo yirinde kanseri n'ibyo asabwa mu gihe yabonye bimwe muri ibi bimenyetso. Nguhaye ikaze. Nyuma ya kanseri y'uruhu, kanseri y'amara niyo ya gatatu igaragara muri Amerika. Ihuriro rirwanya kanseri rikaba rikangurira abantu kwipimisha buri gihe, cyane cyane abagejeje ku myaka 50. Imyitwarire tugira mu buzima bwacu bwa buri munsi niyo igira uruhare runini mu kudukururira ibyago byo kurwara kanseri zitandukanye, by'umwihariko kanseri y'amara. Nk'uko umuryango w'Abanyamerika urwanya kanseri ubivuga, hari isano iri hagati y'imirire, kudakora imyitozo ngororamubiri no kuba umuntu yarwara kanseri iyo ari yo yose. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu benshi bari munsi y'imyaka 50 barushaho kwibasirwa na kanseri y'amara, bagahamagarira abantu kuba maso no kwivuza hakiri kare igihe babonye ibimenyetso by'ibanze. Kanseri ifata amara iterwa no kurwara tw'uturemangingo twibumbira ku nkuta z'imbere z'amara. Ni kanseri ya gatatu ikunze kwibasira abagabo, ikaba iya kabiri ikunze kwibasira abagore. Nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya kanseri mu Bufaransa, iyi kanseri y'amara ifata abantu barenga 47,000 buri mwaka, harimo abagabo 26,000 n'abagore 21,000. Iyi kanseri kandi ikaba ihitana hafi abantu 17,000 buri mwaka. Ubushakashatsi bushingiye ku makuru y'ubushakashatsi bugera kuri 80 butandukanye bwakorewe ku barwayi hafi 25,000,000 bari munsi y'imyaka 25. Kimwe mu bimenyetso by'iyi kanseri harimo kwituma amaraso no kugira ububabare budasanzwe mu nda igihe ugiye kwituma ibikomeye, no kugira ububabare mu rutirigongo by'umwihariko igihe uri mu bwiherero. Reka turebere hamwe bimwe mu bintu bishobora gutera iyi kanseri. Iyi kanseri ishobora guturuka ku ruhererekane rwo mu muryango. Hari ibimenyetso byinshi byerekana ko kanseri y'amara manini ishobora kuba uruhererekane. Nk'uko bitangazwa na Sosiyete y'Abanyamerika ishinzwe kurwanya kanseri, umuntu umwe muri 3 urwara kanseri y'amara aba afite abandi bantu mu muryango we bigeze kurwara iyi kanseri. Niba rero mu muryango wawe hari undi muntu wigeze kurwara kanseri y'amara manini cyangwa se kanseri y'amara, ugirwa inama yo kugana kwa muganga akagupima mbere y'uko ugira imyaka 50. Ikindi kintu burya ngo kanseri y'amara ishobora guturuka ku myaka. Ibyago byawe byo kurwara kanseri y'amara byiyongera uko usaza. Nubwo n'abakiri bato bashobora kurwara kanseri y'amara, gusa abahanga mu buzima bavuga ko biri ku kigero cyo hasi. Ariko ibyago byo kurwara iyi kanseri bikarushaho kwiyongera uko umuntu agenda akura, cyane cyane nyuma y'imyaka 50. Ikindi bavuga gishobora gutera kanseri ni umubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije utera ibyago byo kurwara kanseri y'amara ku bagabo no ku bagore, ariko bikarushaho gukara cyane ku bagabo. Ikindi gishobora kuba intandaro yo kurwara kanseri y'amara ni ukudakoresha imbaraga z'umubiri. Abantu badakora siporo baba bafite ibyago byinshi byo kurwara kanseri y'amara kurenza abakora siporo. Bagaruka kandi ku mirire. Ibiryo bikomeye nk'inyama zitukura cyangwa se ibyatunganijwe mu nganda bizamura ibyago byo kurwara kanseri y'amara. Hari ukunywa itabi nabyo biri mu byongera ibyago byo kurwara kanseri y'amara. Kunywa itabi ni impamvu izwi cyane itera kanseri y'ibihaha by'umwihariko ndetse n'izindi kanseri zitandukanye zirimo na kanseri y'amara. Ikindi kintu gishobora gutera kanseri y'amara ni ukunywa inzoga nyinshi. Kanseri y'amara ifitanye isano no kunywa inzoga nyinshi zirenze urugero. Kanseri y'amara ifitanye isano no kunywa inzoga zirenze urugero. Ubusanzwe umugabo abasabwa kutarenza ibirahure 2 by'inzoga zoroheje ku munsi, mu gihe ku mugore ari ikirahure kimwe ku munsi. Ibi bikaba bigabanya ibyago byinshi byo kurwara kanseri y'amara iturutse ku kunywa inzoga nyinshi. Reka noneho tugaruke kuri bimwe mu bimenyetso udakwiye kwirengagiza bikwereka ko ufite kanseri y'amara.
hari umwanda ukomeye wivanze n'amaraso. Niba ubonye amaraso yivanze n'umwanda igihe witumye, menya ko iki gishobora kuba ikimenyetso cy'uko urwaye kanseri y'amara. Urasabwa rero guhita wihutira kugana kwa muganga ugatanga ikizami cy'umusarani. Hari uguhinduka kw'ibara ry'umwanda. Kwituma ibikomeye bifite ibara ry'umukara nabyo bishobora kuba ikimenyetso cya kanseri y'amara. Ibi bikaba biterwa n'uko uba waravuye amaraso igihe umwanda utarasohoka, bikaba byatuma umwanda wivanga nayo jya gusa n'umukara cyangwa se ugasa n'umukara. Hari kandi kuva amaraso. Rimwe na rimwe ushobora kubona amaraso mu bwiherero nyuma yo kubukoresha, cyangwa se ukaba wawubona ku mpapuro z'isuku zikoreshwa mu bwiherero. Nyuma y'icyo kimenyetso rero haza kandi kubura amaraso, cyangwa se ibyo bita anemia cyangwa anémie mu rurimi rw'igifaransa. Kubura amaraso ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko ushobora kuba urwaye kanseri y'amara, kuko nk'uko twabigarutseho hari ubwo uba waragiye uva amaraso. Ikindi kandi ni uko mu gihe amara yawe arwaye aba adakora neza, kandi tuzi neza ko akazi kayo ari ukuvana intungamubiri mu byo turya. Iyo rero umubiri utabonye izo ntungamubiri bitera kugira ikibazo cy'amaraso make, ibyo byo ni ibisanzwe. Hanyuma kandi ikindi bavuga cya gatandatu udakwiye kwirengagiza ni ukubabara mu nda. Kugira ububabare mu nda rimwe na rimwe bishobora kubaho, ariko niba bikunze kugaruka cyane ndetse hakaniyongeraho kugira ibyuka mu nda, ibi bishobora kuba integuza y'uko amara yawe ari kwibasirwa na kanseri y'amara. Niba rero ukomeje kubona ibi bimenyetso mu byo tumaze kuvuga, ugirwa inama yo kunyarukira kwa muganga ukamwegera ukamubwira ikibazo ufite. Hari ugutakaza ibiro. Gutakaza ibiro mu buryo budasanzwe, ibi nabyo bishobora kuba ikimenyetso cy'uko amara yawe yafashwe na kanseri. Hari ukwituma impatwe. Kwituma impatwe rero bimara igihe kinini byongera ibyago byo kurwara kanseri y'amara. Uku kwituma impatwe iyo bimaze igihe kinini bigira uruhare cyane mu kuzamura ibyago byo kurwara kanseri y'amara. Ikindi kimenyetso bavuga ni impiswi. Kugira impiswi ihoraho akenshi nabyo biba mu bimenyetso bya kanseri y'amara. Hiyongeraho kandi kugira isesemi no kuruka. Guhorana isesemi no kuruka nta mpamvu idasanzwe yabiteye bishobora kuba ikimenyetso cya kanseri y'amara. Kanseri y'amara ishobora kwirindwa iyo ifatiranwe hakiri kare. Niba rero ukeka ko hari ibitagenda neza, egera umuganga wawe, kuko gutahura iyi kanseri hakiri kare ari bwo buryo bwiza bwo kuyirinda. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO cyangwa se OMS rivuga ko kanseri y'amara ari bumwe mu bwoko bwa kanseri bukunze kugaragara ku isi ndetse bugahitana n'abantu. Buvuga ko ishobora guteza ibyago bikomeye birimo n'urupfu. Ibyago byo kwandura kanseri y'amara byiyongera uko imyaka igenda ishira. Iyi ndwara kandi ikaba ifata abantu cyane cyane abarengeje imyaka 50. Imibare itangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO cyangwa se OMS rigaragaza ko mu mwaka wa 2020 abantu barenga 1,900,000 banduye kanseri y'amara, ndetse n'abantu barenga 930 bapfuye bazize iyi kanseri ku isi hose. Umubare w'abanduye wari mwinshi mu Burayi, Australia, muri Nouvelle-Zélande. Abenshi kandi bahitanywe n'iyi kanseri barabo mu Burayi bw'Uburasirazuba. OMS ivuga ko iyi kanseri izaba rimwe mu mitwaro iremereye isi mu mwaka wa 2040, kuko abantu bayandura baziyongera bakagera kuri 3,200,000 ku bantu bashya ku mwaka. Ubwiyongere bufite ijanisha rya 63%, ndetse n'abazaba bahitanwa n'iyi kanseri bashya bakaziyongeraho 1,100,600, ni ukuvuga abagera ku ijanisha rya 73%. Murumva ko ibi bintu bitazaba byoroshye. Ubushakashatsi bugaragaza ko mu bintu biteye ubwoba bigira uruhare mu kwiyongera kw'abarwayi ba kanseri cyane mu rubyiruko ku isi, harimo umubyibuho ukabije ndetse no kunywa inzoga. Ibintu ntaramakuru by'Abongereza bivuga ko abashakashatsi bagaragaje ko hiyongereyeho 79% mu bantu bashya barwaye kanseri mu bari hasi y'imyaka 50 kuva mu mwaka w'1990 kugeza mu mwaka wa 2019. Muri 2019 hagaragaye ibipimo bya kanseri 3,260,000, bikaba byaragaragaye ku bantu bari munsi y'imyaka 50. Bigaragaza ko biyongereyeho ku mpuzandengo ya 79.1% kuva mu mwaka w'1990. Abapfuye nabo biyongereyeho impuzandengo ya 27.7%. Abashakashatsi bavuze ko mu gihe utunyangingo cyangwa se genetike dushobora kugira uruhare mu kwandura kwa kanseri, ariko kunywa itabi, inzoga ndetse no kurya indyo ikungahaye ku nyama n'umunyu ariko bidakungahaye ku mbuto n'amata biri mu bintu bikomeye cyane bishobora gutera ubwandu bwa kanseri y'amara. Hiyongereyeho kandi n'ibindi bintu nk'umubyibuho ukabije, imyitozo ngororamubiri mike n'isukari nyinshi mu maraso. Reka ngushimire we twabanye muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Naha dusoreje ikiganiro cyacu cya none. Ndizera ko niba wakurikiye neza wumvise ububi bwa kanseri y'amara.
ukumva n'ubukana igezeho, kuko iyi kanseri y'amara ari iya gatatu mu guhitana abantu benshi bayanduye. Mwumvise kandi ko hari amahirwe ko iyi kanseri ishobora kuba yavurwa igakira mu gihe wabifatiranye hakiri kare. Rero ibimenyetso twakubwiye, kurikiranira hafi, nubona hari ibyo ufite ugane kwa muganga, kuko uzaba ufite amahirwe yo kuba wakira guhitanwa cyangwa se kwibasirwa n'iyi kanseri. Reka ngushimire rero, dusubire ubutaha. Iyi ni General Knowledge Infotainment.